Boum. Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam mon frère Baudry. Watukufu lumumba Mwenyezi Mungu arijali heri na baraka na mvuu na suya ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali riki wanadamu wa hanza na hun duniani yarirehule na wanadamu watuvu adabu wajewili ikao ikangwarongo wao okwaje namna ya urongo wa haini mrado jue fasiria malezi na makalima shubina damu haukaya yode njisa shahani mrikao ya jansukaya l'importance de parler et insulter et dénigrer wa wanrikao waduaza wa yaukaya hunurija ngarjoulawa wa alaikum salam masur mama Nadia hunurija ngarjoulawa et kaste miziba namjopara masur bamtsogona banu pare no pare bon vraiment wakati kotulu samjopara Mwenyezi Mungu arpone shari ya rijaili yalikuwa nadamu hanzana hunduniani likuwa nadamu uhimiliana hanjema ho hanzahi rabbal alamin. Watukufu gamina message lo très important wa Mwenyezi Mungu ajorjailia izorambao wanadamu haini ulona sheitwa shahar mwetsingo yaishie yailewe shahini mwanadamu ikao ulo perdu yarandi hashetwa ni roho irengeleye na mpartage ye de live na mete ZGM wa Mwenyezi Mungu ajorjailia heri na baraka au kangamina deux sujets kama Mwenyezi Mungu nshide nzambe zombili haruma 15 minutes à 20 minutes. Watukufu rahare janjarma ze suje za hatu lumwambia nyaukaya les 30 ou les 30 ans omji wa Itsanraya yani de capitale ya Itsanraya yani de Itsanraya omji wa Itsanraya ikawa wanadamu wajua mji wa Itsanraya wariparao hoji mlifu hansabu wajukau zifanya harmwe sali ya mshangama ikao hahweda wafanye za mji warengeze za mji umjua Itsanra yangu wariparo hasonsi pia ele 31 obwa mshangama hansabu wajukweda wazifanye walikumisa Muhammadi Salua ili wende warengeze omji warengeze omraya yode mana alparo na demonsi pia ukanrogo wa manda zino wanruzi himilia wanruhimiliana wanruni kakonyo nzima haukaya emijia hatu keja kansi haufanya haurengeza itwetidasi hawasi merci beaucoup ambassade itwetidasi hawasi emijia hatu keja kansi haulinda sirkali haulinda enzi za mikoa ni rengeze mijia hatu shemi jihatu ne miraya hatu ikansi haule wasimaranya wana haulohu numanga rikensi ilfanyi maendeleyo ratorabu la majilis na jeune culturel ili irengeze mijihatu mwana mahamadam baye wodo mjiwa hahe ikanga mumjonyo tipia wafanya unsabuho harimesali ya mshangama hamaendeleo ya kimji na mraya ikao na rendi hason tipia harima ila sali ya mshangama rende le 31 harmazen sabo jukau karmisali ya mshangama rende rahimilie hoji mlifu rende rahimilie omji wa Itsanraya wa parao wa komolonsi pia haukaya harmwe mija kifadho haya garu aminuka Itsanra mjini ngwa wa mwando haukaya wa ujua yemila wa ujua umjanzo wa ujua mkobadzima kwa jahe ya na komplike jemiji minrajina haukaya mwana mwitsandra yo aminu kai hapo harma mji hapo harma kapital abwende rahimilio mji wa Itsanraya mjini wazai mwana Muhammad Mbaye gari parauni hanyoti pia arende haruma zensabo jukaukaya zaho mji wa Itsanraya
mjini waripara harmwe sali ya mshangama le 31 novembre inshallah rende hawinji ra participer ra saidie hauke miji hatu ketsu konte gouvernement ketsu konte daula chada si hawasi de fanyo miji hatu na rende hawinji harmwe sali ya mshangama rende rahimilio mji wa itsanra ya mjini rende ngwari para uye komori kamil ranzuani la mali nana mayoti nana ngazija rende rahimilio mji wa itsanra mjini haukaya haina nsabu hesko fanisha ngunu za hemiji mji wa itsanra mjini nane wana wa itsanra mjini wa participe uhuja na rende harmazi nsabuho yani les nsabu za maendeleo zifanisha harmwe sali ya mshangama le 31 novembre rende rahimilie omjo itsanraya rende ngwari palongo parwa komoronsi pia haukaya se normali rahimiliane ranzane banda siwana wa komor karjazu ya gouvernement karjazu ya wanru warifanye chosida si hawasi garimlidao ni haruma yesali ya mshangama ay le 30 novembre de le 30 novembre désolé le 30 novembre haruma sali ya mshangama zinsabu za homji wa itsanra mjini mjikao wujua urenga mjeni uhanza wajeni uhanza neda monti pia ngajoze tarehe na rende hasonsi pia rahimilio mji wa itsanra mjini le 30 novembre zensabu jukao zifanya haruma ila sali ya mshangama hasonsi pia ukaya kartina wanadamu wajo uhimilia wafanye ezahu wa komori itoti desu wa komori kanga sikonyo nzima jelika owane wa itsanraya wa uhimilia wa komoro ntipeka walona ze jeune culturel nana zensabu za kimiji wanzorengeze miji hao na rende le 30 novembre harimo sali ya mshangama rende rahimilie omji wa itsanra mjini bangu haripara hasonsi pia watina udua ze mwana mahamadambe wakawede mwana ma on est comme des frères depuis longtemps na rende rahimilie omji wa watina udua za le 6 décembre omji wa hangu yani dobasha moroni ikanga haripara uni hanyo tipia rende hawinjia sosodo mjwa itsanra garim parauni le 6 décembre harimo sali ya magalon hezen sabo za robasha mzeji baba ikao dezen sabo za hangu ihodo hangu rimparauni hanyo tipia mjemri himilie rishangile rifanye za himira yatu na miji hatu auka sikardolewa gouvernement warifanye le 30 novembre itsanra gwa riparao harimo sali ya mshangama le 6 décembre robasha mzeji baba garim parauni harimo sali ya magalon watukufu ngarindao haruma ye sujet ya hatu sujet mbili zilo très important na mete ZGM mete zekeur mpartage bima bibine makababa wawoikao wokwaenge izorambao shawo uyenga suraya baike ngwa onao zekweli shawo uyenga suraya karjanji ya TikTok be telefone nzima yi decharge sharibaki Facebook bahi e message ya leo ngarjole za TikTok wakati ujao watukufu ngamina message ya mwando ya juzi ya hemjomba ya runge mwanamshe mwanzanwa hemrumsha hai bonjour famaji mwanzanwa hemrumsha hekawe hemrumsha hamwe berger hodahoni ha eberge mwanamshe ho hahe yemrumme ngubiro juma uderaje mwanamshe gwanzu ya reme ramba ngarjo uyamba bandari yadi sa juzi wakati ujari permettre la timizi sidofkiri bada tilansemna pik yemjomba weyo ishe message ngujuelewa sha contraire halansemna menasi usomwe mwanamshohada nana message ya bili ya mdzadze ya renge mwana hahe ujahunu Faransa e mwana hahe rangu ya haja deja ngarendu la fanye 3 ans e mwana hahe nge juma udonaje mdzadze hahe bahari mdzadze hado mwambia ukaya hamdeklare nge na makelta sa Faransa zila pie mana mdzadze kwa mwambia ukaya fanya usome uhunre baki ukejowana nga njohurenga weti hudeklare nga unapapeza Faransa na zila pia mdzadze hakaze ya motive mwana hahe na wode mwana mzima ya mzaya wode mwana mzima mwana meya mzaya hazana wanawashe waili hunu Faransa ye mjomba wei harengwa kumaru ujahunu hajangu yanzwa zigamanye mzaza hahe gutabisho mzaza hahe bahata hareme mzaza hahe baharingwa nzo mzaza hahe ya mnike makirtasi ikawo mzaza hamahu hazala Faransa n'importe quoi hamahu zala Faransa husiswa komori hukana makirtasi mzaza hao kajahunikao alafunga huderangeo nyezi mgu narpone shari shahibwa na woi jeri mrogo zimabi karantso ulada urengela akili yaho baba la mzaza manakamba ukaya hahu deklare izo zonsi pia ngwanzo ujimotive uhunre baki na kujashida wa yunra hudungu ulevi na bange komori mzaza wafanya tu pour tu hata ubehama nga hamali hujango mtabisho
gomredonai gom subise catastrophe garjo jarme sujet yo garjo harme sujet ikao juzili yani sekarja itimizi ya mjomba ikao ganyi wenjo malaoni hatu ganyi wababa wenji na wajomba wenji na wangwaume wenji ikao ganyi malahoni kamtubo wanawakabu nafasi kamtuba uwanzani uwanyanyahu wandwasha hanyu nafasi kamtuba uwanzani wa huwa wandwasha hanyu nafasi gamanzo mrenge mreme ye mjomba woi emrumsha hahe harenge mwanzani wahe hujoda honi baada renge mwanzani hujoda honi kao mwanzani wahe woi kajaja ngunu hali deja ngandora fanye 7 mois nango kati mwana msho ya jangunu Faransa ngandora fanye 7 mois mwanzani wahe woi mwanzani wahe wa mji mzima hamrenge haja mwanzoda honi danda haunu ya ukaya katina mbabanu wahwenda shangu mdonga ya mwensoda honi mwana msho hatu ya ujidobriye mbabi ili yatsahe ya dojitapilia shayo ufanyo za hoda honi yija ye mjomba wei bada ngena mrumshe hedi arenge mwana msho ya mweberjo da honi mjomba yungu derange mwana msho wei kaka mwana msho wa peu hau mwana msho pervers kumdi wanawashe haunusu ya wanawashe joka hajuha ni mwaname wa ihendeza joka harenge mrume wahe mwananya nja wenju wako uzifanya walikumusalamu ni swati wenju wako uzifanya wa eberjo malahoni warengu wandu wa ume wa huwa nzani wao bahatanga warengu wandu wa ume wa huwa nyanya wa mempermemer riparo zambaban ikama na mshawi haune sawa binadamu mrume wahe mwanzani wahe ngujuho masihu yuamba ngudu mshanani hedi hambalila zenzia oui, salam Ali Amina. Goudouambalila Zenzia. Ah, c'est toi. Goudouambalila Zenzia. Goudouam dérange. Ce qui est pur, c'est quoi? Le Ukaya, on a dit comme salam Nadjo James. Ce qui est pur. Ye manam mengoudjoué masihu. Yenda dorme manam show la Ukaya mboulié yareme. Et manam chanabia ahmabe no arrête. Mimdu na jahunu nyumeni. Imdum shahudani berjo da huni. Zabari ndu wanzu mtabishi. Pourquoi wanzu met en danger? Mimi ntina ujua nifanye relation nguda mina we demru mshaha hode mwanzani wangu. Yabo mana msho inarambe chapeau. Banga wana washe wenji wa jangu nu Faransa. Wa inshuwa galere na problemu. Okwa dota o muhimu wa hunde wangu wa ume wajo warenga. Kwa okwa dota hafami okwa dota haja usho muhimu wa hunde wangu wa ume wajo wangalia. E mwana msho we habiye mana me ukaya no arrête. Utini dérange ntina parjo hubula unikome wala uti diwa zaba kuna parjo la nami bwana ula katula waenda hata gumbeshe yo wana video haruma WhatsApp gumbeshe yo wazi gufanyo mafoto yo mbeshe zizi ili hariba langu anzo amexcite mwana mshola yado kana besoin mwana mshama boka yazia utijoni mensa da minemru mshaho bakabatsi wakati njokwenda hata ni parojo hukubalia ulale nami diwaza mwana mme hakontinye gamangalo pervers hamadalino gamangalo dada hamadalino ikanga onemru mshaho yabo emru mshaho giyabo yemwema yemotro yo ujisa huzayada wenaye ulio ya wanda hata bada katsu kubalia eske ngo oze ubuwe udomwenesa udombesha video hariba la pia ngwazo menye cerveau mwana mshe gazim tabishao gazim derangeo ika oblige ya pareturamu rihunde sanamna na solution yimzade we bwana we yazie yimrumshe yatujozijua na ikatonza manise mrumahe yemwanyanya yemwanzanwa ne mrumme gejo mkinishambie mrumshambe arrête wazo nansede ne mrumangu ya onese mrumshe yeze video wala songo jikome na ubande na umwerea ya onese mrumshe shango no kaya no hajani para le jindu linutili para le jindu linutili para shali njindu tsona tambankili litona hikma yanzu ya mbere mwana mshongo mbondo abo na abo mimi timwambia wakati uoneze video timwambia le jindu tabewe tuoneze video wa mwerea tuoneze video na ungwanzo zia baurisa we manzano emru mshaho demu eberjo hoda honi alafu chapeau mwana msho hatu aukanganyi wenji wanaume malaba majiru mapervers mlo malaoni hanyu nganyi na désolé ne kalima nganyi na miwiwi ho malaoni hanyu eba nulonga wana wa hao ujo hunikaina position wanzao ujo lala usuhoro mwono do ikomea ujo kasha itso do itonza gudu hata ujimenye esprit wende wadunge manzano
Mintuele wa vraiment nous les hommes on est comment? Gawena shahaho. Shoshema ngisho yabo. Goshi komehe wakati wanzao. Ngoshi wano. Eba nous abandon zonjo fukoni ula ureme ulohula. Kozo sawa. Ya différence na bwekanga bo ilo nene, ngabo ilo nsala, ngabo ilo nku, ngabo ya bereha sasa. Shanga wena shaha. Yenu wakati jukanza ushukume gojo ushukume. Yenu wakati jukanza ulengo johula. Ebanu wa usera no ulada wa uhupuse. Wende hata warenge wanze urenge manzano hemrumshahaho. Ulale naye hata boya haraya. Kusuji conserve. Shango fanyo video za uchamfu. Uloji kome ya ubande. Wombeshe ya sur WhatsApp. Hariba na gomenye esprit. E mwana mshajani para. Ili ni resolution. Jodi sifanya mna message. Njatimize message. Bada j'avais pas le temps. Huishia. Alafu humwambia ewa ukohambia tulamu. Ukohambia tulamu. Minga mina makeltasi. Minga mina maisha. Ukaudo hanza ukontinye. Hauka kunelewa. Tulamu kana ushida ya nzingamanye. Kana ushida ya ndirange. Waleke mlu mshangwa zijua. Gujo hutowa ushaka na umananami. Gamridite na nuhambia bo jinru. Wanu mrenge ukaya baada ganyimanga. Nyuana umeunjwa wanyunika maza mabileze kweli. Baada tulamu ngevanu ya uhifadhu wanashwahe watsona wanu. Mimi tulamu na kansi wanu. Ntina mana mshangu. Marseille, ntina fami Marseille. Gamina fami zangu France. Sha Marseille, ntina ta fami. Oh, ze familoni zo do wanashwangu wa Komori. Pia walo Marseille. Do adzaza hangu. Pia walo Marseille. Izo de ze fami za hangu. Yaboka bati namna manamshe Mkomori ajuka usubise tambu na mashaka. Wake kwa nabia. Hauni kika njua. Wani mapervelu wana ume madzaze. Na mjoba mimi ntina umbani nafasi. Ntijemrengu wanashwatu mware de sac de frappe. Jumwa watimbi ambi. Bahari. Kwa tina na uma hao. Kwa tina famille. Ntidou azeka je suis là. Et dès que je suis là. Y a personne qui me fait peur. S'il s'agit le droit de nos soeurs. Hinga muhambi bo jinru. Cinéma. Continue combat. Si tu continues le combat, c'est moi qui va appeler ta soeur. Et je vais chercher un endroit. Et moi, je vais dire, no, yesh. Wakati yon ganjambie mrumshaho réalité de vérité. Ganjambie mrumshaho mimi turam. Hauka wetse mrumme. Na mkira vinywa baba bluma la honi mwalaze hitima. Nana nyuandwa ume mkina ene miwandwa shahanyo. Minswele wa mwanadamu ikonga wena mrumshe. Yende ne koboka no tilema ula nsohole. Burundi yotin nsohole. Tilema ula majimbi. Ewa. Yonzima. Katsuli le mrumshe. Mwambie sheri do lila ndo jibiwa. Mwambie sheri do kriye. Daike katsu kriye. Kutushida wafanya namna ya utoge mrumshe ya kriye. Kutushida wafanya namna ya utoge mrumshe ya jibiwa. Shanga we faible. Eba nugani ma faible. Gamanzo mtsahe wandwa jina mtujo shida. Wandwa shanyu kamtushida mwa wajibiza. Gamanzo mtsahe wanzani wao. Eba nije nyinyi. Wandwa shanyu kamtushida mwa wafanya wajibiwa. Gamtsongo ufanya segondi muhisa. Gamanzo mtsahe wanzani wao mwendema waklen kudibure. Ekuandwa shanyu walemewa. Haukwa tunga namna ya ushida ya umtapoteni ili. Wado crier moi je dois bien me force ta femme chérie tu peux crier parce que il est le rudaza na vale manayadaza parce que tu sente kabwa njamba hindu alafuna mkera de ma pervers mtsona shwa tranquille ni wababa mluma lahoni mtsongo hanza mrenge owanza no ondwa shahanyo mwa héberge malahoni na mreti baurisa mimi sikana manam shiraka udo shiliana Hoda honi akaudoka ye mrumme wahe mwana mshauri hapo mzazo hanzado nge mwana mshauri hakauzanza midi nambaye hanyo taba ne ose même pas tu sais que je connais cette femme si tu oses de la déranger ou de la draguer tu vas comprendre tu vas lire l'heure et la femme et sa gueule à la fugarma biaon njomba hamadawe nezemena sukem rumshaho kana uhutoa bahate mwana mshonga jonga mlia mrenge Gajonga mru ya mnikemnanyu badodi ba ukanya ndizo gabana de mwenju walo hun gabatatse wenju ajonga na shotwa wa berzo ansuma la hun imane manamshe we inatujuka rangujuz titsamba banu tsimbeha hedi hadobaki
do ukaya gari evitoe mwanamshe mwanzano ya tujue lewe hadisi chiheni zilio ika kujazia bo sinema mide ujo pale mrumisha hona beba ne mrumaha ho hadi hitima tundakabo wanaha ho walo ya mrumeka jaani mrumeka do kome wanahe batso ya balila we yenzia ebanu wanadamu warada ebanu mlihitima ebanu hola komori mjahu numkaudore ngambuzina mbe mjahu numrema hitima pomrukana mrumshe même ceux les wanou les hommes t'as une femme chez toi 24 sur 24 tu dors avec ye masi ngomono eshi hujusa we masi huonde fukoni unrojina wanzondo watsahe manzano mrumshaho c'est quoi l'intérêt ye na miracle hin kabati na miracle ye différence a ezelongo zino ikazo ulijiviza esko utsonga lipana na ibu ngabo walo marobo watso shemeza ngabo walilao ngabo wafanya unafiki ngabo wambangwa santeo mais dis à ta femme chérie moi j'aime mon style c'est comme ça do nyama do sundua do jusemidu do fanya ils ont pia vous pouvez dire à vos femmes ili wa msatisfait ni mke konta ne mtido hagala mrajina Shamru hamadawe nana nywana umewenji mloma la unihani na mrenti baulisa walanga maboma na msho ikashapo msho ngambo chapeau t'es une femme vraiment t'es un ange parce que joka ubaye matu ulenge mjomba huo hudomlaze mali shamwambia kwa no sina ujua nifanye nlogo ikao za subidi zifanywa sina ujua nifanye nlogo ikao za subidi zifanye sina ujua njendo hurenga na bonga odeni manzano wangu mwanamshi hamadu sera rujompaksa unufaransa owenji woto juhani wanru washe wanru umewahowanzani wao owenji woto juhani wanru umewahowa nyanyao owenji woto juhani wanru umewahowa jaza hao she mwanamshi weishapo bahi mwanamshi hamada utamerite de trouver un bon mari Mwenyezi Mungu na uhifadhi urenge subira hiyo haukawe mru wa janyumeni shahu jojo ubaye mato urenge mru meohema nzani waho shahu ono ya ukaya humzia gamuhabiyo tiene dene l'avertissement eka kujazia ngamina ze video ngamdidi tina nuhambi gamina ze video wakaudo beshe yemanzano hemru mshahofu koni gamina ze video ya waba sainde dernière balle si tu oses de la déranger si tu oses de la déranger, Wallah, ngamjo partage ces vidéos za ngamjo hezaban. Ni beze suraya. Yodo sikunjuka upama, shagamjo heza ces vidéos wanruwa one. Behata, butura, oui, yo hato heni mwanamsha ujona ujaba ebanu ngwanzo danda tizo wakatobule. Heni mwanamsha ujona ujaba nguna pone shari. Bahingam litina nuhambi. Yo de donner l'avertissement. Et je vais te dire là. Ze vidonga menizo izo kaubibi shimwa na mshewoi. Yemana kaunikazo hindu. Dabo mwambia juzuka ya kunauzia mpaka haukubalia. Onauzia unakakuzia. Waleka huzia yomi yadi. Hauka suis pas comme les autres. Gamjo zima. Shani nchoka uzinga na nyumabeka nerezo. Midna mwambia nerezo. Yeka kujazia bo sinema. Wajwa kaga unamrumshe yabo. Yemasi huka hubando wakaushe mrumshe nge na bezo ya hao. Badanga we faible. Wallah na Mwenyezi Mungu. Na mmeteza keri banyu banga banda tungo signale live. Imakabobane mabibi ojongo signaleo. Halafu ngamlitina nuambia yeka kujazia notsora inga. Ze vidéo ni parem mrumshaho ni mone sezo. Sina au public parce que c'est pas mon truc. Ni parem mrumshaho ni mone sezo. Hauke mrumshaho ye mrumshwa master. Yo jibaliandro. Ye mwema, je sais pas ce qui te pose. Wende hule, wanze utahemlu mshahema nzanwa. Nananyu wanaume wachamfu mloma lahoni. Na mkinenu wanrwa shahanyo. Na mwanzu wanrwa shahanyo. Na mrenzu wajuha mokura ani, mutahawa wakadu wa ebergeo. Gabana washa wanju wasubisa wa malahoni. Wadada, waluna wanrwa shahawa, waluna wazazi. Kwa tukina ya nuwana hao, nuwanrwa shahawa. Wakati watungodungu wanaikadu wa ebergeo. Gabo usiku na parfanya suja madainu. Gabo mbaba nipasa boulevard national ya ni menace. We mwana mtsofa dabu bwetula mtsaba zabari. Zibanu wabu mtsofa dabu. Gutsungwa mbari ngabu wababa koro ngowana. Na wababa tsongoro ngowana wikawa ebergeo tsunganza walale dwe na utsaba. Ay, yukutswanza nabe. Hutsonge mdu mshahangu waye. Gudongo ni tunda haku. Henu wakati na himilo wana waloda honi. Gutsongo ntunda. Gutsongo ni utsaba. Mais c'est normal. Non, non, hultar ma problème. Ewa. Izo mwanza ondizo. N'importe quoi. Yabu mimi mtsofa dabu. Mimi mwana mtsofa dabu. Baada tsabanyu wababa.
winju hanyu ala tsidani pia mredia ma pervers. C'est que vous voulez découcher avec les enfants qui sont vraiment hébergés chez vous. C'est que vous voulez découcher et détoucher vos enfants. Ils ont bada gamabo, ils ont kamtsuga monokaya vraiment gamumenye leoni. Alors faut garder bon mjomba wewe. Zia ba ça va pas. Kutsimo tomtiti. Rantsi gaona mrumshe. Renge mrumsha ha. Mrumsha honge yabo. Et quand on vous valier string. Mudoji wangu joivaya. Et comment be vaille boxeur ngujwe vaille comment be ti vaille hata ngujwe vaille comment be do bakia wazi ngujwe bakia wazi na udojibiwa et comment be do sunduli ngujwe fanya na udojibiwa. Pourquoi vous allez à loin, allez jusqu'à moins de maringe wanrua she wanzanwa wanrua shahanyu manzimla de danina zabangi manzo mji pousse si parfanya suje bani yamjaze wo wana hahe yembebe yamlo la harenke wana hamitse mwana wa mando haviole mwana wa mando hakanza yareme mwana wa bili hakanza ringi mwana wa bili si zamba banu shamzazi hatsawa ule mbeba hada wangu mkaza onrabo n'importe quoi. Oui ma soeur ngua hatu narikira vi ni wana so hatu e kaza erreur wanwa mahanyu go na erreur mdo jifikira mji protège baganyina onrome des pervers, des chétanes, des vampires, des démons que leur objectif de niquer à gauche de niquer à droite alors que kwatina tambasu haya utsofanya wamna muhisi wa seconde de mtugada mlatizandu wakati n'importe quoi niwana da muhindu nyinyi na mkera vibwana shohangu mrado joke mrume wede mrume hangu she mrume hangu nge shetani utijohumana ni manyanyo ne mrume haredi ha perveri mrume ya johanza renge manzanwa huloda honi hauye manyanyo hatema na ngujo mrenga uhatema na ngujo mrenga ngono warengu wanana shohawa wa viole wa wamitsa ngiona be manzani alafu shapo manam shahat haukaya huone saubina damu na unadamu haukaya ujosubutu wambe ukaya je m'en fous je m'en bats le cul weyi manzani wangu mrumahe ngunanzo na ni profite ni hundre banu ya ndeklare mnamana hauni mregene dezangu jawenji shaye mwanamshe hauni saukaya non je peux pas faire wa alaikum salam asia ben non zia utsin dérange utsidoni para utsidoni la vidéo chale jingu olo ya ubande ya kawishemru mshaha ya mjibize badange feblu shanguso ya bado besha mwana mshemrajina mafoto ya besha mwana mshemrajina video za hawazi ya juhe masihu ya nzida mrema mlangu ariareme et mwana mshamba non vraiment c'est une ange oui mwana mshaikao gabo manzano wangu wakati na kauyeshi François Barbigny ya bongo jokabo yuka boulevard national akana mwanamsha kanza ya mloli alafu mwanamsha hasi hunu Marseille ya jiamone alafu hajambalia na babutura njuanzi mwanamsha we nsaidi ya laloha tumbela lohangu pourquoi wewe na mwanamsha mwanamme mrumsha akamtabisha akadum dérange alafu hakanzalo le mrajina ewa wanzu mwanamsha jala lohangu gami mwanamme uli wa célibataire en plus et quand on doit mono hanjo au majilana no kanjo ndani hangu bon les gens vont penser mal abaturam gamanzu mwanamsha jala loha s'il vous plaît amuneko aminifu sambeke mwanamshi yujo hangu halalo hangu ujodunga ze conditions za hangu ujujalali sheke mwanamshi ujojo hangu anjaja fanya mafiti anjo mtoa ambawe katina kawiyanshi Beldeme François Barbigny ay Jean Christophe haja halalo hangu tswambia ze conditions ngola lorma le godoro ingamla le bonti si nous dérange ba chetwani wongu existe s'il vous plaît disons la lohangu haketse na nchenga na betani na mafiti na jau je m'en bats le stack j'ai pas regardé j'avais dire njahunga rukuna siwa parce que j'avais un doute est-ce que kana ufanya taratibu Dieu merci, un bien maha et fiança hokaya, j'ai jamais vu un homme comme Turam. Wenji wajaba wenandra, wajaba un homme comme Turam.
Cet homme-là, il existe. C'est la vérité. Il y a exemplaire, depuis que je suis en France, qui connaît le visage de la personne que j'aime? Njaka umra. Non, njaka umra, misidori. Si Jokayo Amanaya Wandu, il m'appartient pas. Je vais pas la toucher. Il a qu'à dormir tranquille et moi je dors tranquille. Est-ce que Ouimzade ni Manza Uranzana, Gabon jo visage, depuis que je suis en France, 4 ans que je suis avec, que je partage avec Gabon jo visage? Non, je suis pas comme les autres. On doit dire que je dois afficher. Otlanchenga, vous voyez, jamais. C'est comme ça un homme capable et responsable. C'est ça. Kabatse mruju petit a. Parce que mruju kaya, mrumshi watsumlo la umanzao, mrukam publie, ok, kahum publie, vala gum sadisa okagejom kinishaka kumlola, umenyele mrumrwa jina yake kamlola. Yabo ya pas un moment njoka ufanya jondondwa jina wale TikTok wadungoro ngondwa show wafishe zehawara. Je suis pas comme eux. Alors qu'on va faire 4 à 5 ans. Il n'y a personne qui connaît son visage dans le réseau. Même son prénom, personne. Kabatsi Ujuo, les dinala. Wandu Juo ha lettre A. Est-ce que Wanaume Wangwa existe? Ça existe parce que Turam il est là. Est-ce que qui Yomkinishiha Wangu wa parobira wa mono dunga na kwa tujua $1 $1 shahar mwerezo impossible. Yabodo umambiani ya ukaya vanunga wanaume zeroho zao zifu hamastehi ngabu wanaume ka wauji respecte. C'est pas une question wafanye mjoneso gerabe mruhamanduo yalona mrumshe yalodena oda honi yanzo yarenge mrumanzano he mrumshahe yadongo mbeshe ya yezizi ye Burundi ili ya exite manamshola ili manamshola johamba ukayen sorileme e manamshoro ya hahe subiria hajojo ya ukaya hundo da huni na eberjewa mbaba we maname we nguntabisho na nimkubalie yalalede nami basurungu jodoni kama pesa siringa mjokatra kilonda honi e manamshama bie mrume ule ukaya désolé wede mrume wa hema nama yani eberjo da huni hunu tina ujua ufanya mafeti da minawe arrête de me déranger. Yawe manamshe wa yue manamshe mfana nami hauko wenji hamada kwa wati wenji hamada kwa to existe. C'est qui le mec? Ya jo paro ni manamshe ikaungwanzo umlole ya hambiondo abakido na quelques jours ya bengu harai owenjo jomba ngamwendo. Moi je refusais. Je suis refusé. Une femme qui a voulu marier avec moi, qu'on a déjà discuté, y'a maharina izu. Mais tout le monde dit, nous on vient rester avec moi quelques jours. Je dis quoi? T'es folle? Qui va faire ça? La plupart de mes amis. Mais tu là, ça ouais vraiment mouhara, ça tout la moi bizarre, ça m'a droit de henda. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Alafu narikera vizero hoza kuzikiro hoza kubinadamu rido jwa ukaya zinu njo zirede mwanamshe wensi na ujibwa zirede mwanamshe hango matura mukatina mwanamshe njobo ka je m'en fous matura mukatina mwanamshe haza wanawasho wali Mwenyezi Mungu watamani gamrengo ndo sampanya norema mchojo jona be gamrengo zabari komitireo gami parmi nous wanaume wa Lufaransa wajushida wajikazi wa Kimarengweni warungi marengweni njoshida na bega mrengo hula ndabanye nifanye msajajazo minanza ushanga monokaya. Le respect est très important. Nos sœurs sont pas des esclaves. Nos sœurs comoriennes ne sont pas des esclaves, sont des anges. Wamerite mastei, wamerite mahaba, wamerite nyanzo. Shakujalo la demana wambohelilo njalo la shanga mwone zijilio. Mrumshe hamerite nyanzo na mahaba, mrumshe hamerite respect. A n'importe erreur wede manam meka capable ukienda mnaoshida uramene mrumsha hao yareje à la raison yeki esprit ya hemenyeha kujashida wa mramene yabota wa hauka yabokati wa hao deja sarani ya shetani izo nyoti pia nikamwelewa shanu hansuka ya vomi mru ya lole gemru ya elewe namna ya mrumshe mrujwa wele wa mrumshe raheja kahulola hauka ngasomala honi ngasomu hatu ngaronao ngamtsungwa ba mimi hobwe matso hangu naona mzazi zangu koma elvi mama Turam. Comment Mama Turam elle vit? Na onehedi mzazatu na mwaka uvive.
la souffrance ya kauye shiwa echi ya kaunlela wa miche ya boga mjo souffrance ya mzazi, souffrance ya mrumishe, souffrance ya mwana mswa mrutabio bahina rirenti si wanaume malaba majindu lohu nufaransa ritsongo ubande hebure ranzoro dote ya naboka tutso shindara wajibiza. Walikum salam kinaza allure madame Akubu original na rirenti fijo la burenga manzo mwede mareme hula na bongo tsojo kaza e mwana mshika na usante ka fanya mbahinga mwana mshika na usante ka vala hutu mbahinga shade mnamajibu ya hisa vala hujibi wa vala basi ya bola katina dro ya ujibi kambale wana mvumlo na o majibizo an rasha hanyu mwana ntwanza na an rasha hanyu tranquille banga bwana washa ikawe bazi yaho warengwanga umeho wanzani wao shawe yamba ukansi na ujwa uzifanya. Arrête de me déranger, arrête de m'envoyer des vidéos, arrête de m'harceler. Tu es le mari de ma copine. Inch'Allah, et kem jumba wika jazia, ze video kaudole mwanamsha wane mwanamsha nshio hae, wallah mjoze nesem rumsha hao, e mrumsha ngujo hudunga gami suri ka ngujo hudunga. Baike udo mnika kirtasi mwe sinema. Baike udo mnika kirtasi. Wanuari hitima. Kam tushida majimobilize, majitranquilize. Heze comportement bimlonizo. Namna ya kishetani mlonio. Ya ukaya mrumshe. Shinu sharafa. Mrumshe. Woyo ufarilwa. Mrumshe. Yo urongozi wanro. Mrumshe. Yo ubama. Isho silone mwanamsho la shitone mrumsha uhiri. C'est vrai ngabo zilona marav. C'est vrai ngabo zilon tsala. C'est vrai ngabo zabere. C'est vrai ngabo zilon tit. Shawo muhiso wa mzima. Omjibo wamzima wotlia ketina ukago jofanya 1 heure de temps au 2 heures de temps shemna dakika wa hahondu wo fanya mrumshe ngoto jo hisa ye seconde au ye 1 minute wo fanya manzani ngoto jo hisa seconde na 1 minute. Pourquoi tu te pousses envers de la sœur de la copine de ta femme alors que ta femme elle galère, elle voulait que tu fais tout pour qu'il soit éjaculé. Wana wase wenjo atoshida wa parsa ze bezoza wana wase wenjo atoshida wa éjaculé wana wase wenjo atoshida wa his asbabu gani ma faible alafu olio ya garde mba faiblesse mlonio osumandwa shanyu shaka manzo de madela na shorajina kama nzo de madela na shorajina nyenyo shanyu kam tushida matwa satisfairangu kam tushida mwa satisfairangu kam tushida mwa wajibiz kam tushida mwa fanya tawajacule. Oui kajos mutilizambe nyezi munalpone shari yana tuf gohundo mrungu roho yendi atsahiba vuni ya reme na bale mrumshahe katushida fanya dakika mrumshe kutuda ushida wafanya quelques secondes shawo kaza ngo hiso boshi banuda bodu mfanyo hazi nkuhure hazi ngiyo zero. Désolé chérie ngawe na hanyo ntsonze yajibiwa gaona mihono ivavare fanya tout pour tout ujibize mrumshe chasse que vous voulez d'aller coucher ailleurs alors qu'on washanyu go yabo go juma gabo date manam shohatu ikawe mrumae evala tsiamba uti lancer annonce mrumae ngumronsi bare manamshe hahulu ya mpira kudongo jiklia emane mrumshe nda yahule ya mpira dongo jirumia dabukawa kutina wakati wa mjiviza goba karma telefoni o wakati mjiviza o kutufanya hata seconde même 5 secondes o kazarma miyomo gotsongo his mrumsha nuka tsikayir bwenda hule inférieur rana hoda hurombe tsikayir bwenda hule mpira rana hoda darange banya haratsem rumshe bari hapatsem rumshe ngena ya pupe. Oui haukanga we faible kutina wakati wa mjibiza uhanza mjibiza ngo hiso direct imrumshano ya ukaya kechibidi nturampe mrumahangu haunu ya ukango ndu ya tsahe ya pupe bala halaka ngujo bakidene mrumshe kana uturampe mruma shahu mransi nabo wawangawe incapable wa utsorenga mna wakati mna 5 minutes juma utsoi tsonza hata umjibize butula wa utsamfu. Oui c'est la vérité wana soit on a besoin de satisfaction na singa joka mrumshe yo homo hisa c'est la vérité mrumshe yo homo hisa yo homo timizi yabo hundra méthode na taratiba temrumshe yake contente yata yajakule shakutushi na jibize mrumshe ngo tudange manzanwa ngazudange manzanwa mbawa hanyo kamtushida mazitimizi mbawa mihono kamtushida makarisi alafu mjemdo jengo mwarugwa na shahatu mwasubisi na watabishi na waridanai
les hommes faibles mais mimi faible na mitsuzifanya raha mtsuzifanya tijihansi pendant 4 ans je reste solide que ma femme soit contente. C'est ça. Oui, ngoji kazu si amjofanya 1 heure de temps 2 heures de temps. Ah oui, amjofanya 1 heure de temps 2 heures de temps. Même 3 heures de temps. Pourquoi pas? Yo miracle Mwenyezi Mungu yariva. Ye jango George de roho ya hangu dianambia, je sais comment je vais faire. Alafu na kiravi. Ndo kana baraka likiwa na damu massage ya urespect wanrosha hatu ya hanzo wanrosha hatu utirohe wanze urenge mrumsha hema nyanyo wanzo mtsimbembi hawe mwanzaniwa hema mrumshao wanzo lalede naye naboga mwesho nyumba nzima wanzo mtsimbembi na kera ndo kana baraka likiwa na damu wa urespectiana likiwa na damu like massage l'isijiensuka on est des fantômes on va faire souffrir à toutes les femmes ou ma femme alors que tu es là. Subhanallah. Benga mambo mwanamsho hangu. Mwenyezi Mungu jo uhifadhi. T'es une femme vraiment que t'as mérité que toutes les femmes comme toi wa héberge malaoni hao. Haukaa hujojua urenge mrume wa hima zanwaho humwambia ni mrume hima zanwaho hahuelea. Olewa hahuelea mafoto ya hai ngujwe masungu anzu ya lalina ngu harayo ngujikome yoheleye mafoto neze video izo zonsiper wanane roho ya ha huonoka ngo ni para bora ngo ni para hunonesa kaya pas de moment où tu mkubalia ya bobo mwanamsho hangu longue vie à toi t'as mérité de trouver un endroit si on trouve un endroit garjomba Mwenyezi Mungu ndo mwanadamu ajuka na mnanyumba ya wajinsiza mwanamsho wako ya dokans haukaya ndizo wanaume ngoma pervers. Dieu, il faut bien lécher la chatte, sinon ta femme. Haï, shawa iva, huyanzwe shizungu ya dutsa tsawanda. Haï, Mwenyezi Mungu anike hatima njema, yanike mwiso mwema, yarijele kwa wanadamu massage, dojo ya ukaya sitarangyo très important, mkinaini wanrosha hanyu, yaisho mrumshahu yatsonisho yalunisho hingri. Kwa kahamba wii yatsiraze, mrumsha kujoja uhitsi ya kikaraze. Ika mwamba ya irande ya mwanamtiti, ngejo kasa ya mwanamtiti. Ika mwamba mrumshi yafanye de telle position, ngujo yifanye position joka hanza. Izo zonti pia ngujo ya jere. Shaga mrotsu andwa shahanyu, gam neglijo andwa shahanyu. Finalement mdongado wanzanua. Manze hule nabuka hunu kamtushida madikide, kamtushida masatisfe. Nyezi mnandiki khatima njima inshallah. Mwenyezi Mungu hifadhi wana shahada. Rambiele jindu linu kazi ya kujazi ya ngamina ze video. Kuna ushida nifanya hata maji. Namridi sina nuhambi. Kuna ushida nifanya hata maji. Mais quand je parle, je suis pas en Bretagne. Je suis pas à Paris. Je suis pas à Lyon. Je suis pas à Nice. Gami Marseille, là où il y a le règlement du compte à chaque jour. Et il y a personne qui... Et il n'y a personne qui va oser de me menacer parce qu'il va voir comment je vais répondre. Il y a bon amze batanihan, la mrense batanihan, mdojo kazomreda ungamrondonai, ou peu, horengwa na shohat, mwarende des sacs de frappe, mkejuma warendanai, na boka mtushida mwa satisfait, gamanzwanzani wao mlaleda nyinao, na bwangwa shahanyu hata kwa chunga mba wakati, wa utushida mfanya, même pas 2 minutes, ya ushida mwa jivisi. Ebu mwanamsho wangu longue vie à toi, Mwenyezi Mungu na ujazeher, haukanga bwana washe wenji hamandawe, ikawa lohu nufaransa, ikawa ngwarangu wanzanwaho wanrosha hao, ngwarangao wanrwao meho wanzanwao, ngwarangao wanrwao meho wanyanyao, wawohu ne sao binadamu, vraiment t'es un ange, t'inquiète pas, yemjomba wengu Jose kakajazia, shabaike hazia, on va trouver une solution pour toi, si mahala nujo héberger en doabaki, shamala nujo kanam na nyumba hao, udo jijere kama wenze Mwenyezi Mungu ahubulie mrume waziona maji ya joja hulole haukate une femme vraiment fidèle. Longue vie à toi, longue vie à toi, longue vie à toi. Mwenyezi Mungu uhifadhi ya hupuo ni makalboshi ni Baltazar waluma lahona ukaze Baltazar ngizo zinji waluma lahoni. Mwenyezi Mungu alijali na baraka yesuje abili kana wahira mbeleo
wakati kao j'ai pas beaucoup de temps ngajo yamba wa ushao ya him mzazi arange mwana hahe ujahunu ikao mwana hahe hajangu derange mzazi hahe hari mzazi hahe yamtole papier hamabani hazalahu na juka utole papier za kifaransa na mzazi hahe jusqu'à maintenant gena séjour ya 10 ans nyezi muna ruponyesha bahari mzazi ado mwambie mwana wakati ya kale koli komol fanya namna daye kao hunre baki gamjo hulenga tsi udeclare ngana maketa sa faransa ula mwana ula hajana janu mzazi hahe gena séjour hasi abongu derange mzazi ngatu mzazi mtole makirtas n'importe quoi garjo huja et troisième jour jelambe sujet himna ijomba woy ikaonge munutsongole mamaj na uderange mzaza hai baende atahawa mzaza hai shamru hamandoi yale mzaza hai yo par sabani hai mru hamadami kajajo oze abe ngubwe hanya ndongoze wadambe nguremo shaze mvuza hai mzaze hauka mzaze etoma ya mzaze mwana atampaka de yabo boum longue vie à vous vous les pervers les hommes pervers le malahon namkinano andwashe mrenso wanzano andwashe hanyu tranquille namkinano andwashe hanyu mrensi owana ebezo nwana wakabu tranquille haukaganywa baba wenji gamtsongo tsunju wana hanyu momishanani gamtsongo watsunja mofukoni gamtsongo fanya hizo yabonyi wazazi na mkema vigila hata mpaka diabo bom yojoka uka konta ujoka konta yotijoka konta ne dia jisuke Charles Sedouaze le 6 décembre harmwe salia magalan ikado balo yetwarabu ya hubasha yani saboza hubasha ranzonde la rangezo mraya garum la likaoni hanyo tipia na haini kao na tsukusido na mnike bendoner ngujojo ya ja participer au nom de Turam la plupart ya hanyo hauke media hatunge konto serono nana omji wa itsandra ya mjini mujuao mji kao c'est vraiment mji sacré ohanza wa jenu ohanza na demoti passer les soli mji kao okwa de jinambwezi twa jemi jipia lo faransa shaitsandra mjini ekahwende rekahulo la mrumshe ohanzi wa wobamwa okwado tunga okaya we mwitsandra oti mwitsandra ya shaheni ya henda wo mrenga tanke mwana wo mrenga tanke mrumme itsandra ngwari parao le 30 Novembre admesali ya magalo hahazi za kimji za kiutamaduni ikangwa parao rendera investise na rende hawinji le 30 Novembre haruma esali ya mshangama rendera himilie wa mji kapitali wa Heitsanraya ikao mji mzima haruma mijahe Komori ikao ohanza wana ohanza mazimeji ohanza wajeni kwa jahe ya namna selesoli mji ikao hunu Faransa mikado wao na wo exige wana hao wafanya nyikumbi njada Heitsanra mjino kwa lufanya nyikumbi shawodo mji mzima harumwe Faransa ikao kwa luhafili hana nyikumbi okwado renga nyikumbi okazahita omji wa Heitsanra ya mjini chapeau wa mérite le 30 Novembre rende hasonsi pia haswasada siwana wa miji mirojina rende rahimile mji wa Heitsanra mjini hauka Heitsanra mjini uhanzo wana wa Komor worongo wana wa Komor remjeni remumwali remzuani remgazija nane maore ekahwede Heitsanraya uhalili wa mji uhuranga tanke valahi uhuranga tanke kimji uhuranga tanke mrume alola mwana walokwa do hafiliha nyikumbi jamedi midrojina kao okwaji uyenshi ekagwaja fanya nyikumbi okwaji ufanya projet ekagwaja fanya ze nyikumbi na rende harumwe sali ya mshangama rende rahimilio omji wa Heitsanra mjini ikangwa ripara uhansabu wanzunda rengeze omraya nana omji wa Heitsanraya ikao yode kapitali hatu kao seuranza Heitsanraya Mwenyezi Mungu arjalehe na baraka yarnike musomwema mwabe mwana Mahamadambe t'inquiète pas parce que o wakomoron wa johuja haukaya womji wa merite wakomoron si pia waji wa investise watsange wa participe rali womji kao kohanze communauté kamel watukufu hata mpaka de yabo bom de 3e jour de johuja rambe et 2e sujet kao kadjoa hira yambaba